Asekubiyele sombele kwi-channel Pastoning Lobby yachaza umaphuzu. Inamba ke-sense ngoba uyi-member ngoba uyacontribute kwi-channel. Uma ungacontribute kwi-channel ungayona i-member ye-channel, le number iyekele ngoba ke le number is reserved for abantu abama-member nabantu abacontribute kuphela. So uyayifonela le number kuso-9 ya 5 number kuphela, awungu-WhatsApp. From Monday to Friday kuphela. Sibheka la ufundiswa Gabela 1549. Amen baba. Ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini uphupha izinkomo zilwela esibayeni kungacaci ukuthi ke kulaphi. Then khumbula ukuthi inkomo ziyidalwa, izinkomo zingabantu. So kungavela ukuthi zikusiphi isibaya sakini noma isibaya sakamakhelwane, akucaci akuna into embi kangako noma akuconfuse kangaka akuhliti kangaka ngoba la uma ukuthi uyayibona inkomo ziyalo kodwa awubothi zilwa isibaya zilwela kusesakini noma esakamakhelwane noma esakuphi. Sekuyovela ke la sithi inkomo ziyidalwa. Sefuna ubheke imibala ukuthi lezi inkomo ezilwa esibayeni hawu izinkomo ezibovu noma bekunenkomo ezibovu ngesikhathi lezi inkomo zilwa esibayeni. Sekuyakhomba ngokusobathi kusho ukuthi idalwa zakuphi zakomalume. Abe kuyinkomo lobe ezimhlophe, inkomo ezimpunga, inkomo ezibrown bla bla bla. Siyathi hayi surely inkomo lezi idalwa zakhabo baba yabona. So ngicathi we akucaci kahle ngokwesimo sesibayo sikuphi usesibheka imbala kodwa ke la ngoba bezilwa nje inkomo zisesibayeni ziyalwa sizokwenza nje 1 ngokwesinto uma ungenza uphupha inkomo zisesibayeni kupha oluba ngolubi uma zilwa ngoba lokusho ngenzeka kunombango ezidalweni ngenxa yokuthi kukhona abantu abashona bengazwani futhi abazange bathelelana amanzi ngesikhathi besaphila okunika ke ukuthi benzelwe inhlambuluko futhi bahlanjululwe. 2 kwesinye isikhathi umuntu angayibeka kanje uma uphupha izinkomo zisesibayeni upha olubumazilwa olungasho ukuthi kungenzeka kunokhondolo nomkhokha wezingxabano emndenini ngenxa yokuthi ke inhlambuluko yezidalwa ezashona zingathelena amanzi ayekenziwa. Yabona? 3 omunye angayibeka kanje kuyenzeka futhi uma uphupha izinkomo zisesibayeni ubupha olubi uma zilo lungasho ukuthi hayi ngenzeka uyakhonjiswa la ukuthi ukhona umjotshiswano ophakathi kwamalungu omndeni odinga ukuqedwa uxazululwe abantu bekukhumelane umlotha. Yabona? Ngoba kungenzeka uthola ukuthi njengoba zilo lenkomo vele kulomndeni wenu abantu abazwani omunye udotselela lo muntu udotselela lese leli sefuna ukuthi abantu behlale phansi bekhumela nomlotha abantu belungisa izinto yabona ngoba lento lena ihamba besinyakazisane idalwa ngenxa yokuthi bona bangazwani bebona kodwa ke asibhekela amahubo 68 verse 3 izikhusi ezilwane zasemhlangene umhlambo wezinkunzi kanye namankonyane abantu asithobise phansi ngezinqamu zesiliva uyakuzihlakazi izizwe esithanda ukulwa siyabonga kakhulu besibheka la inkomo zisesibayeni kodwa zilwa yabona.